Sini India o ondo bisas pia kusongskar ebake superstition rok kisa misani kogya kabangma borok rok ondo bisas no manilai tonglayo but joto ondo bisas ni uklogono kaisa scientific logic tongo tinini o video ang norok no a ondo bisas ni uklogo je scientific logic rok tongo aborok no gahamke shai kanare nai aboni bagai norok gedalai tongo ani o video by thak zora. Number 1, cat crossing your fat. Noroku amano jotono khana je aming rok nini biskangtei lama cross klai thangka gesi nang aro jagao serapsani bagai bathagi tongnani nangnai hinai bororok songlai tongu je bathagi ke haino lai thangka gesi nang biskango thangai belai no kotor accident rok ngai hinai but o superstition nukulogo scientific logic hinge amosi je agini jora rogo borok rok korani gari rok no kaisa jagani te kaisa jaga travel khainani bagai use khlayo aboni bagai apro hor rogo lama ami belong rok lai thangkangke akorai amingni mokol rokno nugui belainu kiri jagai payu tangenge orohinke amingni mokol belainu geseng ngai tongu aboni bagainu aponi jora roko hinke a belgari ni balance rok bai thang payu haini bagainu aponi jorawo aming belong rok biskang tei lai thangkangke akorai gari no serapsa jorani bagai bathak roi matoni wo bat jora thangte tabok hinke borok rok ami bolongni jagaosi nokni amingnosi tubui paisiwo aboni bagainu tabok hinke bororok je amino fano lamati crossing mani nukang kesi tongui tonglai je biskango accident ok nai hinai. Number 2, do not sleep with your head facing the north. Norobu jotono khana je India o kebo fano thutai bokrok rokno north side diki woke thuya hinai borok blind diki no songui tonglai je north diki bokrok roi thukang kesi hamyang nai rok hinai aboni scientific reason singke amosi je chini body ni joto side diki wono magnetic field snam jagai tongu te prithibini joto side diki obo magnetic field form ngai tongu aboni bagainu jodi nini bokrok no north side diki wo roi thukangke nini body ni a magnetic field prithibini magnetic field by ke align ngai painai hakini ni body roko blood pressure te heart disease rok manu develop ngai manu aboni bagainu north side diki wo nini bokrok rok no roi thuya kenu kahamangnai. Number 3, people 3 is a god. Alkapu fangi puja rok engedena engya abonolang saimaya but buripang bufang ni pujale of course no engo India wo buripang bufang rok no god hinisi puja khaijagai tongu tabo kuseni ke amosi je buripang alka bufang ni se tangi different borok rok tamni bagai buripang bufang no pujari weito o superstition ni uklogobu kaisa scientific logic tongu abongka alka bufang rok to salwosi photosynthesis klayu hake oxygen produce klayu but burifangle horwa poitosi kaisa special type ni photosynthesis no khlai manu abono sung crassulacean acid metabolism hinei tongu haikenu bo horrogo poito oxygen produce khlai manu tei burifang bufang kabang oxygen produce khlainai bufang ni bisingo bu kaisa bufang tei burifang ni blai rok no bu ayurvedic medicines namani jaga rogo use khlai jagai tongu aborok sotoni bagini borok rok burifang bufang no god hini pujari tonglayo abake manilai tonglayo. Number 4, eat curd and sugar before going out. O superstition no India ni almost jotoni nogonu follow khlai jagai tongu songui tongjagu je nokni nokhorna ni sakang doirok sawi thangka gesi je important samurok fanosi successful ongo hinai actually aboni logic hinge amosi je doisi ni pohok no kesang khlai toneu aboni bagai important samurok khlai tongprongke abosi ni bohok derana ni rokno kashawu tei doyo je sugar tongu abongke no calorie ebake energy provide khlayu haikeno sung samang rokno belainu kahamke khlai manu aboni bagainu samang khaina thangnani sakang doirokno sanani nango. Number 5, during period women cannot go. Period ni jorawonke bariro mami mashungya ebake kitchen room mahafia period pro bariro ni sungjak mami no sakangke si osuddongpu o superstition rokno only gram rogo simisi follow khlai jago abagi oboni scientific logic hinke kerrei but ani question hinke amosi tangi beri rokno amtei ke ignore khlai jak kabangma religion ni mondir roko poitosi period ni jorao hinke beri rok mahafia abake pujaro maruya abo haitam ni bagai khlai jak beri rok period engmani ba abo brok ni hormone bagai si amtei engo world ni joto burino amtei engo abo brok ni kaisa natural rules si jodi matai si hinke
God singke tangi borok rokno ba amtike ignore khlai na borok beringe asai manisi borokni zalia. Actually angke songu abo borok roksi unlogical rules senamo hinai. Tabok hinke baksa borok ano hinai. Period ni zorao hinke berirok unclean ni tongurok hinai. Angnono sawon je tabok ni zorao stay free te whisper hairok kebangma mani use khlai janai tongu. Aboni bagai neng saipano si man glak je berirok period detong na periodia ashikno clean. Actually a ignore rokno berirok pitosi mani lai tong layu. Tangi hinke maimi sungna ni rok kisa misale yogui tongu. Aboni bagai but abo kaisa unlogically berirok no ignore khlai manse klayu. Aboni bagai norok bu khorang tisana nisi khlai di. Hambai babrok no aneo video no paithak joranai tongmani bagai norok tolao comment khlai sadi o superstition ni bisingo norok bumon jotoni se kaham nang sakha te norok salbrum no omai scientific te educational amazing fact nanen muchukanke aneo channel no subscribe khlai redi video no like khlai di te aneo video no joto tibrashan erbo share khlai redi norok no belai kin hambai.